AIDS and F-Lines for differently able children फोरनो माखासे गुबुन-गुबुन बेसादफोर राननाय हाबाफारि खुंदों। बिटिआर सरकारनि हेफाजाब आरो क'क्राझारनि समग्र शिक्षानि बानजायनायाव दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिटिआरआव थानाय गासै सा 750 नि गेजेराव माखासे देहायारि बेंगुरा गथ'साफोरनो गोनांथि बेसादफोरखौ राननानै होदों। मिन्थिनाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सा 200 सुबुंफोरनि गेजेराव खमैबो सा 50 बेंगुरा सुबुंफोरनो देहानि थाखाय गोनांथि जानाय ट्राइसाइकेल, फोल्डिं व्हीलचेयार, सिपि चेयार आरो हियारिं एडफोरखौ राननानै होदों। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, रेवरावा नार्जिहारि, बिटिसिनि सोलोंथाइ बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्म आरो माखासे बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लादों। হয়, একচুৱেলি মই আজি আমাৰ যেটো বিটিসি নতুন সরকার আছিলে তো ইয়াৰে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বিটিসিত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে এইচ এণ্ড এপ্লায়েন্সেছ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হৈছে। তো একচুৱেলি তেওঁলোকক আমি যদিও বা আমাৰ এছ এছ এৰ পৰাও এইচ এণ্ড এপ্লায়েন্সেছ দিয়া হয়, কিন্তু আমাৰ নাম্বাৰ অফ যিটো বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি আমাৰ বিটিসি অঞ্চলতো বহুত আছে আৰু সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ বিটিসি অঞ্চলতো যদি আমি তেওঁলোকক কিছু সহায় যদি আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰে এটা ডাইৰেকশ্যন দিছিলে যে আমি বাজেটত ধৰিব লাগে আৰু সেইটো কাৰণে বাজেটত আমি ধৰিছিলোঁ। যোৱা বছৰৰ যিটো বাজেট তাতে 78 লাখ আমি ধৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰে আমি এতিয়া 750 জন মানক আমি এইচ এণ্ড এপ্লায়েন্সেছ যেনেকৈ আমাৰ ট্ৰাইচাইকেলেই হওক বা আমাৰ হুইল চেয়াৰ বা হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰ্ড ঠিক তেনেকুৱা আৰু কেইটামান আইটেম আছে আমি তেওঁলোকক আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আজি আমি চেণ্ট্ৰেলি ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছোঁ। ইয়াতে আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰ থাকিব লাগিছিলে, কিন্তু বিশেষ অসুবিধাত তেখেত আহিব পৰা নাই, গতিকে আমি ইয়াতে আজি 50 জনক আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ। কিন্তু আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেল 200 মান আমাৰ বিশেষভাৱে সক্ষমসকলক আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু গোটেই বিটিচিত আমাৰ 750 আমাৰ বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে এই মানে সঁজুলি আমি দিব পাৰিম আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰা হ'ব। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।